inanukia kama kitunguu. Mwijwi rimwe bose bati Saba Saba is back. Saba Saba yagarutse. Wanataka kutumaliza. Wanataka kutumaliza. Kwa Kenya tunaomba mtokee maandamano kwa wingi. Umwaka ni 1990 ni mu kwezi kwa karindwi ku minsi 7. Sisi tunataka katiba ibadilishwe. Umunsi w'imiriro, amarira n'amaraso. Intwari z'abanyapolitiki bahagurutse baharanira kwishira ukizana, bavuga bati dushaka demokarasi, multi party. Ni mu gihugu cha Kenya. Hi cousins, nimesikia June 25th kuna maandamano, so nimetoka kichaka niwapige support ma cousins. Aho imyigaragambyo yashinze imizi, ariko benshi ntibamenye impamvu yayo. Imyaka isaga 30 idahagarara. Bamwe bita ko ari imyigaragambyo y'amahoro, ariko bapfa barapfa. Barashingura umunsi ku munsi, abavyeyi bararira, abapfakara barapfakara, abana babipfubye, abavyeyi barashingura. Ni intambara. Nubwo byitwa ko ari imyigaragambyo. Maandamano ni intambara y'imyaka isaga 30 itarashirwaho iherezo. Ubika bitayobowe tena n'abanyapolitiki nk'abayiyoboye mu mwaka w'1990, iyobowe n'aba Gen Z cyangwa se Generation Z, waandamanaji. Saba Saba abenshi mutumva icyo arico, ariko turaje tugisobanure. Aho intambara ibera harahindutse, ntihakiri mu mihanda gusa, ahubwo no kuri internet. Ariko ijwi ni ryarindi riracumvikana ritsika ati dushaka impinduka, we want change. Ejo heza hacu hazaza. Reka tubive imuzi tumenye byinshi kuri uyu munsi wa Saba Saba n'amateka yayo, na why Saba Saba muri Kenya. Umunsi udasanzwe mu mateka ya Kenya, ariko kandi wigarutsemo imyaka isaga 30 ugenda uvugwa. Saba Saba Day buri mwaka ugenda wizihizwa bari mu mihanda. Si umunsi bizihiza nk'indi minsi isanzwe, bawizihiza mu myigaragambyo. Ariko kubera iki bigenda gutyo, babzukira mu myigaragambyo ikaba public holiday, umunsi ukaba konje ya leta, kandi leta atariyo yayishizeho, ahubwo yarashizweho n'abaturage. Leta ikayemera. Abagituye benshi batari abanyakenya bavyita ubutesi. Abakuriye mu bihugu by'intambara nka Kongo, abakuriye mu bihugu by'ibibazo, ibyo bavyita ubutesi. Baravuga ati abanyakenya baratesi,
bakinisha igihugu c'amahoro bakagishiramo imyigaragambyo nk'uko. Wareba rero ugasanga ntabwo babyumva nk'ukwishira ukizana nk'uburenganzira bwo kuvuga ngo basenye ibyagezweho, ariko bo babyita kubaka ahazaza. Kuki Gen Z ari bo bahagurutse cyangwa se bahagaze mu gihe abanyapolitike na opposition batabaje imbere? Biyita ngo ni tribeless, nta bwoko, fearless, n'abantu badatinya, ni leaderless, nta muyobozi, ururimi ni rumwe, bavuga rumwe, nta ndimi zitandukanye ngo bamwe ni ubu bwoko bavuga izindi ndimi. Reka reka. Leaderless, fearless, tribeless, one voice. Ni abantu bavuga ijwi rimwe b'ubwoko bumwe bw'Abakenya badatinya, kandi ngo kuvuga kwabo ntibabisabira uburenganzira. Gen Z ya Kenya. Saba Saba Day. Urakaza neza muri Viewpoint. Ni kuri AFRIMEDIALIVE hamwe na Director Gabi. Reka tubivimuze. Ukikumbuka Saba Saba, kama mimi najionea picha ya emergency, mimi niliona kama ni siku hiyo ilifika tena. Kulikuwa kubaya sana. Mimi niliona vibaya sana watu wakihangaishwa na watu iko Kenya yao na tulipata uhuru. Tunaongeshwa ingine ya nini? Hakukuwa vizuri wakati huyo wa Moi. Hapana. Kulikuwa kubaya sana. Mateka yayo magufi y'imyigaragambyo yatangiye mu mwaka w'1990. Ni mu gihe ibihugu byinshi bya Afrika hari inkubiri y'impinduramatwara. Kimwe na hano rero muri Kenya nuko byari bizifashe. Naho ntibari baryamenye. Kenneth Matiba, Charles Rubia, Jaramogi Oginga Odinga n'umuhungu we Raila Odinga barangaje abandi imbere mu kurwanira ya multiparty, kurwanira amashaka menshi kugira ngo habeho demokarasi, habeho gutora perezida, habeho limite y'imyaka ugomba kuyobora. Bagombaga kugira ngo bakureho ubutegetsi bw'igitugu, hajeho demokarasi. Barwanyaga umunyagitugu Moi, umwe mu perezida ba Kenya bayoboye imyaka myinshi kurusha abandi. Arap Moi cyangwa se Nyayo. Mimi Daniel Toroitich Arap Moi, abenshi bazi nk'umugabo w'igitangaza. Ni umunyapolitike wamenyekanye mu gihe cye, agira ibyubahiro byiwe bitagereranywa mu gihugu yewe no hanze, utambukana confidence na authority. Bayoborana ubuhanga n'ubukaka, hatagira umuntu uvuga. Uvuze yagiraga fimbo ya Nyayo yagombaga kukugeraho. Itegeko rya Nyayo rero ryari ndakuka, ryari ndasubirwaho, ntiryavugirwagamo. Mu gihe cye yaratinyitse kandi azwiho kwambara neza, azwiho kuberwa, atambuka yemenye. Yari umugabo wiyumvaga cyane, bitaga bavugaga yuko ari umuntu w'umufashioniste cyangwa se uzi kwambara, uza wiyambika neza kandi akambara muri style. Umugabo nka Moi rero wari uzwi gutyo, w'imbaraga, w'ijambo, urebye mu gihugu no hanze. Moi yarazwiho gutambuka yemenye, yaramukanya n'abandi ba perezida n'abandi bayobozi b'ibindi bihugu, akabaramukanya confidence, atikandagira, yewe haba mu gihugu haba no hanze yacu. Mu baturage be baramutinyaga. N'umuperezida benshi batotinya kuvuga yuko yubashwe mu gihe cye, yaba bamupinga n'abatamupinga bose bemeraga yuko yubashwe. na asante salimia jamii yako na wote. Yari yarabapfukamye mu nda rero nk'umunyagitugu, avuga wenyine mu gihugu, wazamura ijwi wajaga muri gereza, utaje muri gereza ukicwa. Ni umugabo w'umuhanga wayoboye Kenya kandi utinyitse. Benshi bemera yuko batinyaga kuvugana kubera ukuntu uyu mugabo yari ateye, yari yarababitsemo ubwoba, bigera nubwo si umugore n'umugabo bagakekana. Wengine wanataka kuangusha serikali yako wakiwa watumishi wa serikali, kuharibu pesa, na unasema rushwa gani? Na watu wanataka kuangusha serikali yako. Kwiduka wavuga Moi bikaba ibindi.
aho ibiciro byahindukaga kiyolela, kuvuga ngo umucuruzi yahinduye igiciro ku iduka runaka, ugatinya kubikora kuko ejo mu gitondo abambari ba Moi bakugeraho. Benshi barafunzwe. Maziwa ya Nyayo yari maziwa ya Nyayo igihugu cyose, ibiciro byari bimwe. Afite system yayoboje igihugu cye, uwo ni Arap Moi. Ariko byageze aho abaturage baravuga ngo enough is enough. Ubutegetsi bw'umuntu umwe bugomba gushirwaho iherezo. Hahaguruka abagabo biswe ko ari intwari mu gihugu cya Kenya, ari nabyo uyu munsi bari kwibuka Saba Saba Day, Saba Saba Maandamano. Nyuma ya kudeta y'umwaka 1982 nibwo yashatse gukubitwa kudeta, ababigizemo uruhare benshi barishwe, n'abakekwaga nabo barafunzwe, barimo Raila Odinga uri ku butegetsi uyu munsi, kandi akabubamwo mu buryo bwa handshake. Raila Odinga yafunzwe mu mwaka w'1982 nyuma ya kudeta yakorewe Moi irapfuba. Yamaze imyaka 6 muri gereza. Yaharaniye kwishira ukizana kw'iki gihugu afatanyije n'abandi banyapolitike batandukanye. Aba bose babanje gufungwa mbere yuko uwo mwaka iyi tariki igera. Bamare gufungwa bashizwe muri gereza, byafiwelinze cyangwa se byahaye imbaraga bigaragambyaga, byabahaye motivation, bituma baja mu mihanda. Abaturage niyonka baja mu mihanda mu buryo butangaje. Leta ya Moi tiyari yariteguye yuko ibyo bintu bishobora kubaho. Yatekereje yuko nabafunga nkuko yarasanzwe afunga abanyapolitike bitazabakundira yuko baja mu mihanda, ariko siko byagenze. Abaturage bose biraze mu mihanda, bagenda bemenye, biteguye gupfa kubera ko uwo bari bahanganye ntiyavugirwagamo. Ariko buriya ngo ntantambara mbi nk'intambara y'umuturage. Iyo bishize hamwe ubumwe bw'abaturage ni kituyingine. Izina Saba Saba rero naho ryatangiriye umunsi w'ukuri cyangwa se umunsi wo guharanira ukuri. Ahagana mu mwaka w'1991 haje gura 1992 biremerwa, haza kuba amatora bahanganye mu bundi buryo. Ariko nanone ayo matora Moi yongeye kuyatsinda abifashijwemo na Ruto uri ku butegetsi uyu munsi. Nituvuga ngo yabimufashijemwo wenda nandi makuru nandi mateka, ariko bari bibumbiye mu ciswe ngo ni YK92 cyangwa se Youth of Kano 1992. Urwo n'urubyiruko rw'abanyakenya rwibumbiye hamwe kugira ngo ruhangane na opposition, bafashe ubutegetsi bwari buhari kugira ngo budatakaza popularity, budatakaza amajwi, busubire bwiyubake, burebe ko bugumana ubutegetsi. Ni igitekerezo cyazanwe rero n'abakeya ariko barimo Ruto. Yari umusore muto urangije university hano muri University of Nairobi, yari afite ijwi kandi yarahagaze neza. Abarwaniraga kwishira ukizana mu mwaka w'1990 ubu nibo bayoboye. Abo barimo Raila Odinga na William Ruto. Uyu munsi niwe wicaye kuri ya ntebe. Igihe Saba Saba yabaga ari umusore wiga umunyeshuri, uyu munsi ni uri ku butegetsi, niwe uri ku ngoma. Imyigaragambyo mu 1990 yayobowe na Kenneth Matiba, ariko amazi si yayandi. Iyi ngiyi ntiyobowe n'abanyapolitiki. Ijambo ni Gen Z, intero ni yayindi ngo we want change, dushaka impinduka, dushaka justice, bashaka ubutabera n'abana babo. Atuko ba data babayeho siko tugomba kubaho. Ariko dusubira inyuma gato twibaze ngo Gen Z niki. Twumva ijambo Gen Z, hari abasaza muri mwe batazi Gen Z ngo niki, badasobanukirwa, badashikanisha ngo Gen Z niki. What is Gen Z? Niki? Ni bande? Bakora iki? Ndabizi benshi murabyibaza, benshi murabizi, ariko hari n'abatabizi. Reka tubibutse gato cyangwa tubasobanurire mu buryo bugufi buhinnye bw'impine. Gen Z cyangwa se Generation Z nuko iri zina ntiryari risanzwe, yewe ryatangiye kumvikana mu myaka mike ishize. Hano muri Kenya ho rifata indi ntera. Gen Z ni urubyiruko rwavutse hagati y'imyaka y'1997 kugeza mu 2012. Abo nibo bitwa ba Gen Z cyangwa Generation Z. N'abantu bari hagati y'imyaka 18 na 28. Mu gihugu cya Kenya byafashe indi ntera. Ryabaye izina ry'inkubiri y'impinduramatwara guhera mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2024.
ubwo hatangiraga imyigaragambyo yo kwamagana finance bill, ico bise ngo ni finance bill. Mu gihugu cya Kenya bagira umuco wo gusoma, n'abantu basoma by'umwihariko ibinyamakuru, basoma ibinyamakuru ku rwego rutangaje, aho usanga umwana muto w'imyaka 7 afashe ikinyamakuru ari gusoma, umugabo mukuru umusaza w'imyaka 80-90 abafashe ikinyamakuru ari gusoma, mu iduka wasanga ikinyamakuru, hanze ku mihanda niyo business. Mu myaka ishize myinshi business yo gucuruza ibinyamakuru yaragendukaga, yari business igenda cyane, ariko uko ibihe bihinduka baja online. Finance bill bakoze ikintu bitaga, bakoze ikintu cyangwa se application bonyine ya muri ChatGPT, aho buri munyakenya wese uri muri iyo myaka yabashaga kuba informed. Nukuvuga ngo ubungubu rero Gen Z bakora ama application yabo abafasha kugira ngo bumve finance bill yabo ya buri mwaka. Mu mwaka ushize wa 2024 ubwo Gen Z rero yatangiraga bifashishije ChatGPT. Muri mwaka rero nuko nubundi nabakoze ama application agiye atandukanye kugira ngo nubundi bakomeze kubyumva, bakarejectinga finance bill, aho boherezaga message winjira muri application, ukohereza message bunge cyangwa se muri bunge bakabasha kubona izo message ako kanya mu nteko. Abadepite bari mu nteko bagiye gutora amategeko bari muri National Assembly bagahita babona message nimba uturuka mu karere runaka, urubyiruko ruva muri ako karere rukaza rugutumira message rukubwira ngo utore no, nudatora no umenya aho utahira, utore no, kuri ingingo utore yes. Urwo n'urubyiruko rwa Kenya. Nari mbanyuriye muri protest cyangwa se mu myigaragambyo tugenda tubona mu gihugu ca Kenya. Ikibazo twibaza hangaha, kuki Gen Z aribo bahagurutse cyangwa se bahagaze mu gihe abanyapolitike na opposition batabaje imbere? Biyita ngo ni tribeless, nta bwoko, fearless, n'abantu badatinya, ni leaderless, nta muyobozi, ururimi ni rumwe, bavuga rumwe, nta ndimi zitandukanye ngo bamwe n'ubu bwoko bavuga izindi ndimi. Reka leaderless, fearless, tribeless, one voice, n'abantu bavuga ijwi rimwe b'ubwoko bumwe bw'abakenya badatinya, kandi ngo kuvuga kwabo ntibabisabira uburenganzira. Iyo ni Gen Z ya Kenya. Bakuriye n'abantu bakuriye kuri internet, ntibazi kubaho nta internet uko bimera. N'abantu bakuriye kuri internet, bari kuri social media nka X, TikTok, YouTube na WhatsApp group, niho bahanahana makuru, bakigishanya kugira ngo buri wese abashe kumva. Ntibagira umuyobozi, bagasubira bakiyorganiza kuri internet bonyine kugira ngo bahurire ahantu runaka baje gukora imyigaragambyo. Nk'umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu ku minsi 27 ubwo bavugaga ngo occupy parliament, occupy parliament, mbese ngo baje bahurire bose, rendezvous kwa ruguhurira kuri parlement. Kandi twarabibonye barinjiye baravuga ngo chakula uyu munsi tutakula kwa State House. Bagiye nubwo bimiriwe bari bagiye kuja kurira State House, ariko parlement ho barahinjiye, State House barababloka. N'abantu koko wareba ukabona ngo bari fearless, n'abantu b'ubwoba buke batafite ubwoba. Ntabwo ari abanyapolitike, nta nubwo bashaka kuyoborwa na politike. Baravuga ati turi abanyapolitike, tidushaka no kuyoborwa n'abanyapolitike. Yaba leta, yaba na opposition, ntawe bakeneye. Ibu bwabo nijwi ry'abaturage rishaka impinduka. Urebye zose rero bo babyita ko bavuga ukuri, kandi batangiye kubigeraho. Se koko hari impinduka ubona bigiye kuzana? Iyi ni Saba Saba, ni kuri AFRIMEDIALIVE, mwari kumwe na Director Gabi, ni muri VIEWPOINT. A world of stories.